Mentah kesengi, ilayo ban kendu yai kong imina paret. Badan san pu arsnem kerta na kashnang tangmang. Kashnang kabadan hapadeng jong ka noshken pat wa umleng. Kane ka kong kaladon hajing tiapang la ar pulai snem tam. Na kadau jong ka jingpang kabla batmet yaka nado pakadang pun yai kon bakado. Hakapor pakadon ar pulai snem kerta. Kadon samut ki kon tang ba armut kila klat no na kani ka slapertai ulak jong karu ulak ino yaka hakapor pakadang pun ye ikon bakado marsen ka ye ikon bakado kayo sakawai pat ka jingpang kapapelong yaka bakam la syu banyai hadu mentah kisni ka kon pentai beningkong jong karu kala klat no na kani ka slapertai hakapor bakadang pun ye ikon basam jongka. Nakata kadaw. Bar sangut ki kun kseu jongka ki syong kisa rengkat berkekong imina pariat. Wat lada ka ying jongka kalong kabarit bat kebecat ratai. Kakong pariat kadai na kabalang Katolik. Pat kaong pakatemu bat pentep skul no ya laki kun kseu baro. Hadin bakil adep ya kelas 5. Na kadaw jong judung ka jaumat haba koong ba ukun ksiu barit tam jongka ukwa pelat belong padar man kesngi uan bentia hajing tia jongka bat juklet ban yatu ba ukwa belong padar na jau umadru namar ngamla ban sensyar yalaki kun ksiu ha kerukom kubadai namar bang syutia pangkum ni ong kani kakong ngamtip kila ayu syabah na kaying laki ur kihap tani kia syok parakhanak ngam perkat syuk ladi ndring akia ka jumut berkat habang i bagi syam syitam tanah kadau bang syutia pangkum ni to mentah ini asngap no ia ka jingkren jong ini ikong hani kapor mentah nakaliang jong ka Wermuin Foundation kalayo bandrung hakawai kalong ying kabadan hakashnong tangmang pat menta shisndon in bo na ka jingkli habadai bat ka jingshem nanot jong ikong kong ni kerpat epi ba phin batai habadai bat ka jingshem nanot jong pi shaba phin batai kong ya jingshem nanot jong pi ni kerpat ba phin yathu e kerteng makong dai thu kong mina parir asyong asa hatang nang Adon hati kijin jinjar la pun snim adon kikun sal li laklat no atli adolok yang alaya manui klat lok jong pe asistem tam te hakapor bai klat isyong rangkat bat pe insyong imsa dat na kumta la ikun si oh ino pe hakapor ba pi don bangadon hati kijin tang to kong menta pi lap nya thu jinga jong pe nengkong kas ni ngadon hati kijin hakapor bangapun kun layo kijin tang kibasir ki ibangam la asu ban ki ban ying ban yat ulo kula ikun si yang nadu badang don ikun hapo jonga ngam la asu ban ki ngam la asu ban yat ban sei ban ta denga endang lakha lawan beng sakijing tang kibapin kelon yang ngam la kisu ikijat jonga kilak dor ring kedung ngam la asu ban sei ban ta dengan don kikun sau teli atli laklan no Masau teli kikun ksi jonga ngalari ngalasumar ya kihang ni don tang wei kun senrang ba pendap penbiangkat baula SNA kemun mentah na ying jong pi de tai kun senrang moi penbiang king kasem jong pi sampai imla bantri hok namar 11 ni 11 ni no kemun mentah nusne pla syutian jing thia Malati ahane hajing ti art realize ni man laki su. Aduh art realize nem pelatihan jing tia.
Habalong ta kadon em kata ka jing pang hakimat kising. Ladon kijing pang hakimat kising kibadat kibasuk kibakia baro sekali kimit. Ngamla asuk ban ki. Kamet jonga kalong kum kimau. Along kimau. Ka ba mo. Ngai ba ni kiti kijat jong pi gelarit ba. Kijat kiti jonga ru kirarit namar badon kijing jinjar kibanga perkat man kamit kasni. Ngamla ban pendiang pendap yakine kikun ksiu. Ada ngamut ban penlis kuru yai. Ngadon kijing runa namar ba ikun jonga imla ban pendiang yaki. Ngibam kat pangi dap isen kat kabah. Ila ban pendiang yanga. Kemudian mentai kanang pidan ikun kseu. Don sangut. Pidan sangut ikun kseu. Uwe ikan te bat isen rang la teli. Kun menikong jong pi laklan mo. Kemudian hakapor ba iklat ikun ini ikun menikong jong pi. Lakit bat ikun kapo. Ni long ta se. Kemudian tengah jong dang don nem ta. Udang don tang bau lapit. Lapit mo. Mana bari ikun jong ita ikun menikong. Hang di jong sarangkat bat pi. Jong isakat nga. Ni mula jenjar mo kong. Ipa jong ilalit sala ka jong kaing. Mud hang ni phe shang riu nyong mud ni ying barit ba. Ni kabam kadir kabyang se kong belum ta. Kambing su ngibam kat pada pisen Bansim dawai al dip sya bansim dawai. Ngam juga ban sim dawai ban lek hospital ban lek sumar suker ngam juga bisa. Setiap yang ni bisa jebuk je dawai men kapor. Masai bu jing dawai man kapor. Pilong ni mayu kam. Ngalong Katolik. Padari sedwan ni ben padwai ben dawai pe. Masai wa adeng kominion yang Pisau benang yo bor nem. Anang ya bor. Lada ipadar inwan adeng kominion yang Masai kumakamin sim kaklan. Tersan ya biho belai mo kong. Oo. Dawai be da pilong kum niru ma hakbor jo trai kan rat pin yo be gajiko jengkia. Mo kong don mano no bala ban khang kan kong. Belum don singkat ban ngalamar bangala ban pen email ini kun ksiu. Menta pisau no kong nomor ba mo kitang syumi ni na plowing jong pi. Te pi mo isu ki lai ayu ki tre ayu mo. Kadon em kata ka jingmong ka mesin jong pi. Ngadon hapting kanying mong kamen sim jonga nalar itang su kenti akan dew ilek ur ilek hap ngam yo ngadon hapo kucing kusim ngam la su ban ki. Kemud ka kata ba mo kong pi nalor pa pipang kum ni na mari kun ksiu pimyo pimyo mo ban sensyar bahar kong babiang. Ray wala kata sa kende sa siip idon si para. Kaya iya syok ngam yo ngadon hapo kucing. Dari kamen sim jonga kaktang. Kaktang mo kong. Ide ti ma pi kong ba pi klan ka jemu berkat. Berkat ar place ne ma jing tia kong. Kimet kipat jonga ru ba kinang rit. Ni ko kong manu ken kong bala ban rai ka jinge kong ba pi ra ma pi kong. Mudur ka por ba pi pun ye ikun jong pi pang. Masen pun ikun pipang. Hadin ba pipang tengah jong pi lapet. Hadin ba pi khai ikun ru pio sadak away ka jing pang. Mo pimla shuban ya mental ar place nem shutia kum ni be. Shutia be jing tia. Kiti kejat kla ring hadu kan ni. Re pim judu jing kermen kong. Blai shaul ai ka bar wa karpang e pi kong. Kong hakani ka por wa mata ka kong ka pi kwa ka jing im jong pi. Aku akan tiba lau play try kan radun sangkat inga bang sumar suker lemu hanga bang pelangan pendap pembeng hakine kikun ksiu makin yo ya kata katam kadi kali school kasyong school ketba I play try kan rad kabor haki hat baki pal baki isang ulam yang Ano ba ayu kong menta ba kersan ban lek school ikun ksiu jong pi? Ilik si para. Dan late school primary mo menta. School step mo. Tela siya singi sibu menta la don kam late school sipu sla. Pela tre ban kersan iki. Mana. Ngamla ban kersan ba. Mutang class 3 class 4 pi haban pen pep no iki. Tang kelas 4 nya haban pep no ya
Barok Namar ngam don pisang along hapling kajing duk kajing perdu. Semai mi kong. Siwa ba pen kut nakaliam ka Wermoin Foundation. I kerpat rit yapi bapin sobha ban yarap no senyang lem ya ini kong. Kenang ba in la ban sumar suker. Ya laki kun kesiu ba i. Kumju ban pen biang ya ke junut kam haying asem. Ka jing rap jong pi kan dai ka jingker ku ya kani ka ying asem jong ikong. Ka jing rap jong pi kan ra ka jingkmen ya ke kun kesiu boleh lu jong ka bat kam tam ya ka kabadan hajing ta pang. Kublai bat utrai un kurku yapi barok.